بهاتنا جژنا رمضانê amadekarî li bazarên Rojavayê Kurdistanê dest pê dikin. Lê ev amadekarî qels û lawaz in û nirxê kiristeyan pir bilind e. Welatî dibêjin ku pêdiviyên cejnê nemaze cil û şekir nayên kirîn û nirxê dolar her dem jmêrekê bilind dibe. Xelk hemî gazinan dikin nemaze kesê ferman ber ku mûçeyên wî têra tiştekî nake. 500 تنزيلات 500 يعني كتبري تب 5000 اغراضي خد كرين ايرو تب 100 دولار يوارا راكري يعني قيمتي فرانينا يوميات خاصه 4000 5000 تشكيله كري تشكيله ناكري يعني ايرو 1000 ورا قيمه كيلو بيفاز بيناي 1000 10000 بخسر هفتو شبشكي كار بيناي كاتش برا قيمتي وانا كمان تي هف قاس برا بي ورقك ناكي يعني كا قيمتي بري ما يعني فرۆشکار jî gazinan dikin. Dibêjin ku ew kiristeyan bi nirxekî tînin û piştî digihêje destê wan nirxê dolar bilindtir dibe û ew jî neçar dibin bilind bikin û barê welatî pêre pêre girantir dibe. يعني دبي حضرت بشتي حضرتكم هاتنا تشتيكم ودفروتن 25000 يورو ماشي ب 1000 يخسي شو ده مش مجبوريه وجنان ومساله شيكه دولار انا شغلك انا اشتريت تليفوني فيك مجمر بيجي سعرك بشي دهدق درهم بيشتغلن سعرك مصرته يعني بالنسبه على ميرا عالمجي فقيره نما كارم قد بار بك نهائيا ايه موظفي الجمعيه اداره ذاتيه فقيره مجمل معاشه واناكش بينجي دولاري حتى 6 دولاريه Nirxê dolarî gihişt 1809 lêreyên Sûrî û li gorî bazirganan dê bigihêje 2000 lêreyî. Tevî gazinên welatiyan lê çareserî tune ye. Debara jiyana xelkê jî pir zehmet bûye. Êdî ev rewş ber bi siberojeke nediyar vediçe. Akram Salih Kurdistan 24 Qamişlo.